V lonec vlijemo mleko, dodamo sol in stresemo riž. Nad nizkim ognjem kuhamo do vrelišča, nato mešamo in kuhamo še 25 do 30 minut. Primešamo maslo, nato ohladimo na sobno temperaturo. Rumenjake in sladkor stepemo v svetlo peno. K beljakom dodamo vanilin sladkor in jih stepemo v čvrst sneg. K rižu stresemo rumenjake in dodamo limonino lupinico ter premešamo. Sneg iz beljakov primešamo nežno po tretjinah. Zmes stresemo v namaščen pekač. Narastek pečemo 30 do 40 minut pri 180 stopinjah Celzija. Posujemo ga s sladkorjem v prahu in uživamo.